ji sala 1808 ve digel ku bûye hêlîna serhildana eşîra Hevêrkan a li hemberî dewleta Osmaniyan jî hêj bi hemû xweşikayiya xwe li ber çavan e. Ev der qesra Hacoye ku li gundê Mizîzexa Midya da Mêrdînê ye. Qesr ji aliyê Hacoyê yekemîn ango Hacoyê pêşî ve hatiye çêkirin. Biryara berxwedana mala Haco ya li hemberî Osmaniyan di vê qesrê de hatiye standin. Topxaneyên Osmaniyan bi rojan ev qesr da neber topan. Wêran bûye, şikest xwariye, lê tu caran serî daneniye. Osmanî ji hev pelişîn, lê qesra Hacoyan hêjî li ciyê xwe ye. تاریخا وی قصر وقتی گو اپیم حاجو حاجوی برنجی حاجوی پیشی سریانی آنی نبر دیر بو ابدر جهدان وانا و آنی ناب خوش بگو حمایه بکن ظلما میر وی شاخی دبی دیره دبون پشتر اب قصر آبا کرن حاجوی پیشی ادي ابزر يتا حاجو وقت اشتري بيجيكن حاجوي ددوا كي ديا خذا شش مهيبو بشتي بابي خوشيبو دسهلات حاجو لفر فرح بويا مازن بويا دولت يبويكو جي عاجز بو نتخستكو اف دسهلات فرح ببا زيده ببا لو ما جي حمليك انينا سر حاجو او حمله د سالا 1880 ده چه بویه او شریک و لور قومیه دولت عسکری کی گران آنیا به توپال قصری خستیه لی هویرکا کو هاتنا شکریه هف کرنا عشیره هویرکا تفده کو کتنا شرده زورا دولت برنا او شکاندنا پاشی حاجو اوک محکوم بویه دچیه ده خوب هاراستیه دولت تجبو کو کاربن حاجو yani brengekî wî bigirin wî bikujin ew bikin cilê hevjîna haco Zeynebê eskerekî kirine û diriya hin kesan re xeber gihane gotine wala namûsa te ketiye destê dewletê de ew ji bo xatirê namûsê meseleke gelkî girana hatiye xwe teslîm kiriye mixabin bi destê yekî ji eşîrê malbatekê ji eşîrê serê wî jêkirine ew kuştirin. Giregirên Hevêrkan ên mala Haco di vê qesrê de diman. Her birayek di vê qesrê de dixaniyek de dima. Lê li qata herî ser Haco rûdinişt. حاجوی پیشی تیده بو بطی بو حمد بو برای بو خانی حمد با کلکاویا خانی بطی جی کلکا ای حاجویا افدر ای حاجو بو او تیده بود و پسمامی ما پشتی گوی قصر حاجو نابه بو قصر گوت نواجی حچی خانی دوراوی آبا کر گو قصری هر دو توپ لیکتن و یک جی که بال بی من بنی قصر ما بی قصر شرکی حکومت هات سر آفیم حاجو و شرک وکرن و بری توپا هیچی که بان الخانی مهانه جه بری توپا اواجی شرک وکر حتی توپا دولتی جی جواستاندن آبیت نشاله که شرک و دوام کرن حتی گو ساق بون برخودان قصر جی که ولو زراره که مزن و او که مزیانه که مزن گهای قصری توی شریده کرامی مج او عفوک درکت و گریان سال 1951 ده از بهورد کم و گریان ایده او قصر جار کدی آوا کرن سر آوا کرن نو کرن قصر والا ما بو گلک خراب بو مالا امما علی که باطوان آوا کر قصر جنوب آوی نه جار کدی پشتی کو گلک شما ام درکتنا در و چون اروپا الوادرا نمان دیسا زارو که اپم علی که باطه احمد و نوزاد جار کدی قصر رستوره کرن وکا ودیتی هنکی یعنی جار کدی رحله و گراندن قصر Haco jî tê de qesrên aîdê mîreketî û giregirên Kurdan li gelek navçe
bajar û bajarokên Bakur hêj hene û nehatine nûjenkirin. Her qesrek di heman demê de perçeyek dîroka Kurdan e. Nûjenkirin û şênkirina qesra Haco dibe ku ji bo qesrên mîr û serok eşîrên din jî bibe feyzek. Dîroka qesra Haco jî wekî dîroka welatê me ye. Sirgûn, talan, xerakirin û ji nû ve avakirin. Kesên ku ev qesir ji nû ve nûjen kirine bang li mala Haco yê ku li 4 aliyê cîhanê belav bûne dikin. Werin bi hevre xwedî li vê qesrê derkevin ku careke din ev qesir ji nav neçe. Maşallah dekak. Rûdaw. Midyat.